ole tuntum kan video a chuan Miss Universe sang ni somni pakhat thlanna nei tuma din mun sang ber ni na hautu Harnaaz sandhu chanchin hi inthlir holok don tiang kan share theu angin Miss Universe sang ni somni pakhata hian ramsang sanga tangin nula mel chale hleitling tak tak somriat zetten Miss Universe lalukhum khum tumin he inel na hi anneya grand finale hi eilat Israela December ni som patni kumsang ni somni pakhat khan nei ania Khovel mun sang sanga changa nula mel thathan chua in elna hian Indian actress Urvasi Rautela po endik tuwa tangin a mel po kan hmuani kha ama Urvasi Rautela po hian hetiang lama hian nu ma alo ni nol to a kumsang ni som panga khan Miss Diva Universe ni na lukhum moi lo khum to nge modeling lama nu ma alo ni nol to baka Bollywood lama po mi ti shat lar pol takania Don to Miss Universe voi somsari na thlanna din mun poimo tak mai endik tuni na chanvo achang po hi ain me ve viawani Miss Universe thlanna hian India hian chanchin lomom deuh anlo ni to thina kumsang kha zakwa somkwa pali khan Susmita Sen chuan Miss Universe ni na din mun lo lwa to in chutiang bokin kumsang ni kum khan Lara Data in Miss Universe lukhum hi alo khum to boka Tontuma hian avoi thumnan India nula bukin he choi moina lukhum moi hi adong leta ani Harnaaz sandhu hi aming pum tak chu Harnaaz kor sandhu ania March ni thum kumsang ni kum khan Chandigarh Gurdaspur district Batala khwa alo piangin tuna hian kumsom ni pakhatna mangmeka Punjabi thakal zel ni en sa khwana lama chuan siksa khowon tu ania ama hi nula hleitling tak ani bereng renga fitnga le in chikwala sang ani nge Harnaaz sandhu hian modeling lama hun mangna se china atuina lam takpo ania tin hetia model lama akalba ka hian Punjabi film sanga po alawin lan to china Civilic Public School azirna bolchanin tuna hian MA Public Administration azirmek bok ani in elna sanga te lawin lan to chinin choi moina sang po alaw dong nwal to a chungde chu kumsang ni som pasari khan Miss Chandigarh ni nalo chel to in anno akum le kumsang ni som pariata Miss Max Emerging Star India tan thlanle ania kumsang ni som pakwa a phenah Miss India ni na din mun lo lo in komin kumsang ni som ni pakhat vek hian Miss Diva Universe ni na alo chil to boka kan tarlan tak ang khan Miss Universe la lukhum khum thei pathumna anita a India tan chuan thilom om tak ni in ton to Miss Universe thlanna hian Paraguay le South Africa ten first runner up le second runner up ni da din hun an ho ve bok ani kha Harnaaz kor sandhu hi anau pante ta changa model ni tumtlat mi ni in kumsom pasari mi lek ani in elna a in lanchana kumsang ni som pasari khan college so an nei tumin in lanchana hei hi mi puima a avoi khat in lanna ani nge hetia modeling lama akal no hian mi shat lo chawtanin Punjabi film siam tu te beng athleng chana film chang tura somna adong hal nola chungzinga chuan dian pu baran le baiji ko chengeti filma te changin film lama bul atan chhota bok ani a chanchin saitu then khat chuan Harnaaz kor sandhu hian modeling lama le film lama ain man viau rolin ran angaina hle ni in an soya tin hengba ka hian lam le chauka vela ele in siam bel chu anwam ti zong tak ni in an soibok report in atarlan danin Miss Universe choi moina lukhum khum ti hna hian lomana poisa dollar noi ni le singa an pitel chinia tarlan ania India poisa chuan atam thokhat viau turangai ani Miss Universe lukhum bi khi voitam tak thla kalawni to china kumsang ni som pakwa khan Miss Universe organization chuan mowa jewelry te chu Miss Title Crown siam torin an thlanga US dollar million nga lai an seng nia tarlan ania hei hi India poisa chuan chengwai bel che som thum pariat velti na ania Miss Universe crown an siam to chuan aman ala to ber tum ani nge an crown siam thar chu kumsang ni som pakwa khan Miss Universe ni na dong to South African lammi zozibinin akhum masabera anno kumsang ni som nia Miss Universe ni na dong to Mexican lammi anja miza in akhum veli a tuna hian Indian nula Punjabi chhol chuak Harnaaz sandhu chuan akhum vele ta ani Miss Crown khum to ni tura thilpoimo le khovel mi puina anlo chan thup then chu zona an chanda na ani ome Miss Universe ni na changto Harnaaz kor sandhu po in
zo na a chanda na ngai to na fi ma mang ti sha reng maya a hmuna omte thom po a thaviaw ni kha me chia kumlama lano pangsok te hne na pressure na satak mai an ma chon china chungcha nga engtianga ma chon torin nge ifuyang ti zo na chu Harnaaz kor sandu chuan thalai kumlama lano pangsok te pressure to na satber chu mani injing tok tura nor na hi ani midang te laka idang lambik na khan atimoi chea ikho sak phungle omdan kha midang nen in khai khin to lola khovela thil thleng mek te a ril ru pela I mun ata ron chuakla midang ta ni lovin nangma tan ron ding chuak ro inun shwai tu ini a nangma ngi kha itana ding tur chu ani chuwang chuan vo in a hian keima ngi po hi mani injin tok na nasatak nei chungin karon ding chuak ani ti in zo na an zo cho changa ngai thatu mi pui lam lom po hlo viau nge nge a tin tonlai khovel sikle sa danglam na sa to lu tuk chung changa Harnaaz kor sandu chuan khovelin harsana atome ka mo hian karil ru ana in ka thinlung arum tak zeta heng zong zong hi kan nun phung in thada wangni in tun kan tin hmuna chuan soimaya tok lo ataka che chua hunta a chan chu kan che dan zong zong hi siam tu ko chua khum him theina le ti chhiat theina vek ani a chhiat nuwa siam thattum le ai chuan lo ven masak hi a thabera chu chu nangni ho po ne ka tum dan che wani ti na changa ngai thatu te ril ru anet po anyang pot beng thom po thaviaw ni kha Harnaaz kor sandu hi fanumal ni in achung te po in andwa theviaw ni in a chanchin soi tu then khat chuan an soya an fanu tuina zong ani chuan an chung kwa hian an tuipui theviaw zela mitam tak phei chuan a hlawhtlinna chana an ngai hiala ama a injin tok na na satak anei pha ani ti in an chung ko fakna tho social media lama po motor tam tak om ani kan soita kang khan Harnaaz kor sandu hi naupangte ani atangin tlere ule modeling lam hi atui a achung te hian an tuipui zel theya chu chuan ama a injin tok na na satak a siam sak ani anu hi medical officer ani a fanu hi atet lai ta to anuam ti zong le atui zong reng renga atlan chia san ngai lo thule phur taka atoi om thin thu an fanu Miss Universe la lukhum hlan ani hnuwa interview an nei pui tumin a soi chuaka tin a unau pa Harnaaz sing po in a farnu ne na anin po dan le Miss Universe result pon ani tuma a farnu in miss ni na achangti an sha tira an chung ko hlimzia le a farnu chunga thil thleng awanga loma wangin zan po an mu thil thelo thu media lamten interview an nei tumin a soi chuak ve bok ani Harnaaz kor sandu in ne na achana hian an chung kwa hian fak an phu hle in a shiata an fanu tuina zonga chuan phur takin an toi om theizela chu chuan ama a injin tok na siamin Miss Universe ni na hi achangta ani kan ti lo theilawang iti chi ani velave ti in an fanu kha atuina zona khan zilta fo se tun din hmun hi a thleng thei kherangem